Konnichiwa, zdravo. Danas radimo jedan anime, Totoro, koji je o ekologiji i ja ću vam malo pojasniti neku terminologiju, znači vokabular i samo malo gramatike. Inače, isti video sam snimala sa još jednim od mojih studenata, Dragoljubom, pa možete da pogledate. Znači, Totoro, ovo je od poznatog direktora Miyazakija, i ovo je continued, znači drugi deo. I imamo Mei koja je mala devojčica i ona priča sa jednom bakom i sa njenom sestrom u jednom polju gdje ima kukuruza i paradajza i krastavaca i tako dosta stvari za ljeto, kao što je sad baš u Srbiji. Imamo rečenicu broj 1, znači number 1. Imamo kanji, znači i hiraganu u ovoj kombinaciji, imamo katakanu u drugim rečenicama, znači imamo 3 pisma u japanskom jeziku. Znači ovo je kanji yasai wa, znači yasai je vegetables na engleskom, znači povrće. Yasai wa, onda imate koma, jel, zarez, karada je telo, znači karada ni mo inda, znači karada ni mo i, znači kad je nešto zdravo za nas, good for our health. Da je, karada ni mo inda, kono u zagradi sam stavila, to je nešto kada se govori, da govor zvuči jako idiomatično, idiomatic, znači jako prirodno, dodaje se, može naravno se reći kada nimo i da, ali inda zvuči jako puno više prirodno, jel, idiomatic. I znači ending je, na kraju rečenice imamo da ili des u više formalnom jeziku ili rečenici, nivou. I onda imamo rečenicu broj 2, okasan, no byoki nimo. Znači dvije djevojčice, njihova majka je u stvari bolesna i u bolnici i onda treba malo da dođe preko vikenda na neko vrijeme. Znači okasan je majka, to kad nekom govorite za drugu majku, za nečiju drugu majku, možete i svoju majku da kažete za okasan, većinom se kaže samo ovaj karakter haha. Znači moja majka haha ili nešto tako, ali možete reći i okasan. Byoki je bolest, nečija bolest, byoki nimo. Moje kao also and, kako da kažem, kad nešto dodate i tako dalje. Znači okasano, byoki nimo i naravno naglasak na kraju će biti kao pitanje, znači question mark. Znači for my mother's health as well, znači dobro je za zdravlje moje majke. I na to bakica odgovara mochiron sa. Mochiron znači of course, naravno, mochiron. I ovaj ending ili na kraju rečenice sa je više možda nešto što starije osobe koriste i možda više iz nekih regionalnih predjela, pošto je ova priča nije u Tokiju ili ne znam Kyoto ili tako nešto, nego je više malo u nekim regionalnim dijelovima Japana. I onda ona kaže mochiron sa ili može biti mochiron des ili tako nešto. Znači naravno imamo rečenicu broj 4 koja je malo dulja, jeli? Obača no hatake no mo o taberu to sugoku genki ni naru. Znači obačan je kao bakica, jel, baka. Hatake je njiva, može biti od kukuruza, od povrća ili tako nešto. Mon u ovom slučaju znači stvari, međutim ja sam prevela to više kao produce, jel, pošto je povrće i tako nešto. Taberu je to eat, znači jesti, taberu to. I onda to znači kao nešto kao if. Ako jedemo znači povrće iz tvoje bašte, bakice, onda ćemo mi biti jako zdravi. Sugoi je kao great, znači nešto što je divno, wow, wonderful. Sugoku je, ako koristite sa drugim riječima, imenicama ili drugim pridjevima ili prilozima, onda ide sugoku, znači i se mijenja na ku. U ovom slučaju sugoku genki ni naru. Genki ni naru je kad neko postaje jako puno energije i jako puno zdravlja, znači kao da puca od zdravlja, tako nešto. Znači I feel healthy as I eat the produce from your vegetables field. I onda imamo rečenicu broj 5. Kondo no doyobi. Okasan kaete kuru no. Znači kondo je kao next,
Znači, ako smo danas na primjer, danas je utorak, ovaj video snimam za vas, znači ako je utorak, to bi bilo ova subota, ove sedmice. Znači, this upcoming Saturday, ova subota. Okasan, znači majka, rekli smo Kairu. Kairu je come back, znači kad neko se vraća negdje. Kaitekuru je malo više kompleksna kombinacija glagola, da vas ne gnjavim. Kaitekuru znači she's coming back, ona se vraća. Vraća se kući iz bolnice na neko vrijeme. Ja? Znači, kondono dojobi okasan Kaitekuru. No, ove iduće subote moja majka se vraća kući i onda Mei, koja je mlađa djevojčica, Mei kaže Meino oftonde ishoni nerno. Znači, ona kaže Mei za sebe, na primjer, u mom ftonu, u mom krevetu, de je pridjev ili prilog koji se koristi većinom za lokaciju, može biti i drugi značenja, ali u ovom slučaju je znači, ta lokacija, ona će spavati sa mnom u istom krevetu. Bukvalno nije baš krevet, više je futon kao više je, ne znam, kao neki jorgan ili kao neka spužva, tako nešto, jer govorimo o tradicionalnom Japanu, posebno u tim ruralnim erijama, ruralnim selima. I tako, znači, ishoni je kao together, znači zajedno. Neru je spavati, sleep, to sleep. I ovaj ending, kako da kažem, kraj rečenice je kad možda kad neko dete priča ili kad želimo da možda neko svoje osjećanje malo forsiramo, koristimo no na kraju. I znači, main of tonde ishoni neru no, znači majka će spavati sa mnom u mom jorganu ili u mom krevetinu. I onda na to bakica kaže samo, dobro, razumjela sam u tom smislu, vidim soka, tako nešto, znači sodeska ili soka. I ovdje imamo baku i imamo Satsuki koja je njena starija sestra i ovdje imamo Mei. Ona se nešto malo ljuti, no nije važno. Ako imate neka pitanja, znači ili o kanji karakterima, o rečenicama, ovo je naravno jako jednostavan, kako da kažem, jako jednostavno objašnjenje japanske gramatike koja ima dosta nivoa i može biti malo kompleksnija na višim nivoima, ali naravno ili neka pitanja o anime u Japanu, slobodno me kontaktirajte i hvala na slušanju. Evo samo sekunda da prestanem da podijelim ovo. Hvala lijepo. Arigatou gozaimasu. De wa mata ne.